A nova epizoda Beograda za početnike koje za vas priprema naša Smiljana Popov donosi jednu vrlo zanimljivu priču o bradama i brkovima, o fenomenu sve većeg broja muškaraca koji puštaju bradu i brkove, ali pričamo i o istoriji, o tome kako su nekada u Srbiji muškarci umeli da suču svoje brkove. Evo naše Smiljane Popov. U oslobođenoj Srbiji posle drugog srpskog ustanka pod vođstvom Miloša Obrenovića, Nićifor Ninković je po povratku iz Carigrada, gde izučio berberski zanat, 1819. godine otvorio prvu berbernicu u Beogradu. Pisar i učesnik prvog srpskog ustanka, erudita i poliglota Nićifor Ninković, jedna od najneobičnijih pojava srpske književnosti 19. veka, postao je lični brica i lekar Miloša Obrenovića, koji je osionom knjazu umeo u brk da skreše koliko se duboko ne slaže sa njegovim despotskim vladanjem. Ostavite se toga vašeg nasilja, ta što god narod ne miluje, ni Bog ne miluje. Ja ne znam dokle će trajati tako vaše silno sudstvo, ali ako tako, kao što sada radiš, dugo vreme ustraje, to će se dignuti kuka i motika na tebe. Čitamo u njegovim memoarima, dragocenom dokumentu u prvom i drugom srpskom ustanku. Taj je palacavi jezik prvog srpskog berberina službe koštao, no berberski zanat brzo se odomaćio u oslobođenoj Srbiji. 200 godina kasnije berberski saloni doživljavaju svojevrsnu renesansu, baš kao i bradonje. Planetarna epidemija pojačane, stilizovane maljavosti u predelu brade i brkova inficirala je kako belosvetske zvezde i poznate holivuđane, tako i naše najobičnije sugrađane. Pa je tako i Beograd, kao i svaka metropola koja drži do sebe i tera modu, dobio berbernicu, novu, a starovremensku, koju posećuju i šminkeri, i kicoši, i stare škole brade i brkova. Dolazi se ovde da se šiša, brije i trimuje brada i brkovi fazoniraju. A jedno posebno iskustvo, mislim, novo iskustvo za ljudi koji nisu puštali brade. Oni koji su puštali brade morali su se dovijaju na razne načine da traže neke možda starije salone koji su radili, koji više ne rade. Tako da ja mislim da je ovo sad što je Karolo i što je ta ekipa otvorila salon. Stvarno super stvar. Vrlo lepo, vrlo autentično i to je važno. Mi u Rotterdamu imamo širom Holandije poznatu berbernicu, a ova vaša je vrlo slična njoj, ima istu strast i isti kvalitet. Ovde vladaju pravila berbernica od pre 100 godina, gde niko ne juri jer vreme teče sporije, a muški dolaze kod brice i da se porazgovaraju, čuju novosti. Kao danas na Facebooku, Twitteru, Viberu, Whatsappu. U ovo vreme osvojenih sloboda i hiperkomunikacija, jeste li primetili da smo postali nekako isprepadano ukočeni i da nikad nije bilo manje spontanosti i slobode da se zapode na razgovor sa strancem, tek tako, bez predumišljaja? Neka ljudi nisu imali toliki strah od toga da razgovaraju sa nepoznatim ljudima i da uđu u komunikaciju na javnim mestima. Zapravo to je bila javna debata u berbernicama, nekada što možemo vidjeti po filmovima. Prvenstveno se čitale novine ako je berbernica prazna, ako je više ljudi, okreću ljudi da komentarišu zapravo te vesti i te novine. Obarale su se i vlade, šalim se. Da, tračarilo se, ali se nije to iznosilo. Znalo se reda i bon ton je važio za sve slojeve društva. Jer, što se kaže u berbernici, ostaje u berbernici. Zlatno je pravilo koje saznajem. Ženama nije dozvoljeno ni formalno da prekorače prag berbernice, jer ovo je rezervat muškosti. Iz vremena mnogo preunisek salona. I ne mešajte to sa šovinizmom, moliću lepo, apostrofiraju berberi. Zato ja stojim na pragu tog muškog carstva dok razgovaram sa njima, jer poštujem pravila kuće. Interesantno, očevi više nemaju taj kontakt sa sinovima koji su nekad, to bilo jednostavno, ja se sećam kao klinac, idemo da se šišamo zajedno kod brice. Ja sam bio mali, ali se ja toga i dalje sećam. Toga više nema. Očevi su jure svoje pare, žene takođe jure svoj novac i pored toga vode svoju decu na šišanje. Mi smo uveli pravilo da dete samo sa ocem, naravno, može dođe ovde da se malo vrati i taj odnos. I da se vrati bar ovde, unutar berbernice, ako već ne može planetarno. Vreme koje ne juri već teče po meri čoveka, ko nekad. Zato ovde nema zakazivanja.
You have to take time here. That's really nice. Za ovakvo mesto treba da odvojite vreme i to je sjajno da uživate u vremenu koje je samo za vas i da se opustite kao što žene idu da sređuju nokte, mi idemo u berbernice. Sve su u nekoj frci, sve je to trka za novcem i niko nema vreme, jer vreme je novac, nije vreme život kakav novac. Mi smo, kad neko dođe u nekoj frci, mu kažemo jednostavno nismo lokal za njega, ovde treba da dođeš, sačekaš se, opustiš. A oni koji baš žure i neće da se opuste mogu preko reda za 5000 dinara, što automatski ide humanitarnoj organizaciji Sve za život. Brzina života ubila je zanati. Danas bi svi da budu menadžeri i bankari, a biti zanatlija danas mu nažalost dođe gubitnički sramot. Premda? Zamislite da nas trefi neki meteor ili nestane struje, podsjeća Karlo. Ljudi mnoge stvari ne bi znali da urade. Mi smo nekako pre svega ljubitelji zanata, tih nekih starih stvari. Jurimo sad četke i neke četkare. U Beogradu sve manje četkara, možda jedan ili dvoje ih ima. Onda ljudi koji prave cipele i tako dalje. Koji čiste cipele, da. Sve to negde je vremenom taj zanat stavljen na neki kao stup srama. Znaš, kao ti sad ako imaš zanat, ti si neuspešan, ti nisi gospodin. Glupost. Apsolutna glupost. Ja sa svojim zanatom da me baciš gde god na svetu, ja neću ostati gladan. Dali su i oglas za Šegrada i verovali ili ne, niko se nije javio. No, kako se to uopšte dogodilo da se brkovi i brade u modu vrate? Pa mislim da je filmska industrija i modna uticala da to najbrže prođe kroz priču, zatim ide sport. Ako malo bolje pogledate unazad, svaki trend prolazi zapravo na ta dva načina, kroz filmsku industriju i kroz sport, ako su muškarci u pitanju. Meni je generalno prijelo da pustim rad. Pa nekako tako osjećao sam neku promenu, ne znam, žene uzmu skrati kosu, muškarci uzmu pusti bradu, nešto se dešava kada je. Pradon je lansirao film 300, misli Karlo. Bilo je to 2006. godine i polako, ali sigurno, ta negovana ulickana paradigma metroseksualne muškosti, oličena u Beckhamima i Ronaldima, te milionima običnih smrtnika koji su želeli da liče na njih, postala je vrsta u nestajanju, koju je istrebila i detronizovala nova sorta, takozvani lamberseksualac, ili ti urbani šumski čovek, čiji je zaštitni znak njegovo krzno na licu. I.B. Bradonja, novi ideal muževnosti koji je zapravo od pamtiveka bio pojam muškarčine. Počeo od naših predaka, homo sapiensa, pa nadalje. Dakle, ovaj trend mu dođe povratak korenima. Zato sam pozvala istoričara Nebojšu Damjanovića da nam razgoliti i razgrne tu dlakavu istoriju i praistoriju muškog lica. Počujemo od drevnih vremena, hajde da kažemo od starog Egipta ili starog Misira, bila je čuvena faraonska brada, zar ne? Dakle, brada koja je trebala da svedoči o dostojanstvu onoga koji je nosi. Kod starih Grka brada je bila personifikacija filozofa, to jest mudrosti, a ćosavi i ćelavi su se teže ženili jer je dlakavost bila atribut muškosti, pa su i dlake na grudima još pred 2500 godina zvali ljubavni tepih. Spartanci su kukavice u ratu kažnjavali javnim brijanjem brade, baš kao i preljubnike u Indiji. U Dušanovom zakoniku iz 1349. car je kao kaznu za neposlušne predviđao osmuđivanje, što pokazuje da je nasilno skrnavljanje brade bila velika kazna u čitavoj vizantijskoj tradiciji. Recimo, umeo je Vasileus Vizantijski u gnevu da nekom velikašu očupa bradu. Dakle, atakovalo se na bradu kao na simbol muževnosti, dostojanstva, izvesnog statusa. Tako, na primjer, u srednjem veku, ako hoćete da uvredite muškarca, dodirnete mu bradu. A zanimljivo je da se pravoslavna i katolička crkva nije oko brada nisu složile. U Vizantiji su brade nosili vladari, plemstvo, sveštenici obavezno, dok je rimska katolička crkva od 11. veka uz celibat zapovedila brijanje, što je opet govorilo o suštinskoj nevinosti. Na istoku se pak na bezbrade gledalo kao na preterano feminizovanje. A kad se Petar Veliki vratio sa zapada u Rusiju, naredio je svim podanicima da se obriju, uprkos protivljenju crkve. Kako Rusu to nije bilo milo, uveo je porez na brade od 100 rubalja godišnje, pa ko voli nek izvoli. U nas je pak vladala mantra da se bez brkova ne ide u rat. Evo i male predistorije. U drugoj polovini 19. veka sa knezom Mihajlom, koji je nosio veliku bradu, onda su svi oficiri nosili brade. I vi imate, recimo, kad gledate glavni štab
srpske vojske, vrhovnu komandu, kako se tada govorilo, u vreme kneza Milana, u vreme ratova za oslobođenje Južne Srbije, apsolutno su svi bradati. To su velike brade, nosi i to i knez, kasniji kralj Milan. To je druga polovina 19. veka, ali u vreme Prvog svjetskog rata vi vidite da svi oficiri imaju brkove, nemate oficira bez brkova, a brade su repke. Zamislite Hitlera, Salvadora Dalija, Čaplinovog Šarloa, Ničea, Klerka Gebla bez brkova. Nemoguće, jel da? Nekad čak država od svojih građana zahtevaju i puštanje brkova. Pa tako u Indiji, gde inače stanuje najviše brkajlija na svetu, ali i najduži brkovi od 411 cm koji su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda, milicija trenira strogoću obaveznim brkovima. I zaista, kuda god da sam na istok putovala, beduini, vojnici, prodavci bez brkova nisu muškarci, po sopstvenom svetonazoru. S druge strane, brade Marksa i Engelsa, pa čak i Lenjina, bile su vid prkošenja nekim standardima. Ipak, s obzirom da su brade postale zaštitni znak ravnogorskog pokreta, posle Drugog svjetskog rata nositi bradu u Beogradu bilo je ravno provokaciji. Ja se sjećam kada je jedan moj prijatelj, istoričar, konkurisao za profesora u vojnoj gimnaziji, on je pitan zašto nosi bradu, zašto se ne brije, a također rečeno mu je uz to da je zapaženo da on piše isključivo ćirilicom. A onda je on uzvratio, kao spreman istoričar, rekao je ovom visokom oficiru JNA, znate li vi ko se glatko brijao i pisao samo latinicom, recimo Pavelićeve ustaše. Hvala Bogu da smo došli do uvažavanja individualnih prava, bar na brkove i brade. Interesantno je što se vraća nešto što je bilo kvalitetno. Valjda ova 21. vek i to početkom tog novog milenijuma, svi smo očekivali da će kola da lete u vazduhu i da svi budemo u srebrnim modelima i robotizovani, ništa od toga. Preterano smo želeli tu neku budućnost i sad se vraćamo zapravo onome što je bilo kvalitetno, što je bilo dobro i što je iz nekog čudnog razloga nestalo. Taj Drugi svjetski rat je presekao čitavu tu priču, ali tad je pre toga zapravo sve bilo najkvalitetnije, i garderoba, i alati, i kola, i filmovi, i muzika, sve.